Ngiyalibingelela lonke bathandekayo esethe gwaqa ubana sifunde ndawonye lesi sifundo saleli iviki. Isifundo esisikhumbuza ngethemba esingalifumana kuTestamenti Elisha. Okhulumayo umfundisi uJimlilo, inxosa ngilabana abasivese. Ndana ulibingelela lonke izihlobo ezithandekayo, sibonga ithuba elitsha njalo esilitholayo ukubana sixoxe ngendaba ezimnandi sitatitsha ngelizwi likaNkulunkulu. Okhulumayo Elder Amos Maforo. Ngiyalibingelela bathandekayo ngegama likaJesu Kristu. Siyabonga ukungena esifundweni njalo. Okhulumayo nguThalenti Ncube. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana kusifundo sakuleli viki. Mina ngingumisisi Siboneni Mhlanga, kasicimezeni sibeni lomthandazo. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, siyabonga elinye ithuba lokuhlala phansi sifunde umbhalo. Kudinga umoya oyingcwele ukuthi asichasisele imfihlakalo yelizwi lakho, sinike ukuqedisisa. Lathi sonke sizakuzwa lesi sifundo sisibukele, sicela ukukuza ukukhuluma lathi bese silandela iqiniso zalambula kithi siphile ngalo. Siyabonga ukuthi unguThixo ozimthandazo futhi uyiphendule ngoJesu inkosi. Siyabonga, amen. Amen. Nizakhumbula bathandekayo bangane bambana kulala amaviki edlulayo. Satatitsha kakhulu ngethemba esilifumana kuTestamenti elidala. Salandelela ubana leli themba lifunyanwa njani, ithemba lokuvuka kuTestamenti elidala. Namhlanje sikhangela ithemba kuTestamenti Elisha. Yes. Elisha. Akusifundele uJohane ukuqala ngo5 verse ka11 ka12. Verse 11. Ubufakazi lobo yilobo. uNkulunkulu usinike ukuphila okunaphakade, njalo lokhu kuphila kusendodaneni yakhe. Verse 12. Lo olendodana yakhe ulokuphila, lo ongelayo indodana kaNkulunkulu akalakho ukuphila. Siyabonga bathandekayo. Nxa sikhangela iTestamenti Elisha. Yes. iTestamenti Elisha lalotshwa ngesiGriki. Angithi kunjalo. Lilotshwa ngesiGriki. Umcabango okhona lengqondo ekhona isiHebheru. Alright. Siyawonazela khonokho. Sifumana themba bani kulo iTestamenti Elisha, ikakhulu sikhangela lesihloko ithemba uTestamenti elinjani Elisha kunye lendinyana ukufundwa kwekhanda. Asike sixoxe ngalesi sihloko singakayi phambili. Indaba yethemba indaba ethathekisayo. Babethi bona even mawugula into engamelanga ikulahlekile, kumbe usehluphekweni, kumbe usentilongweni, kumbe usekuthunjweni, into okuthiwa lithemba. Ithemba yilo likunikeza amandla wokuqina usiya phambili. Ube lesiqiniselo ukuthi lezi zinto ziyakulunga. Isihloko sethu sithi sona ithemba kuTestamenti Elisha. Kuhle kusivezele nje ubusukwathinta ukuthi amaviki adlule sike sakhuluma ngethemba kuTestamenti elidala. Ithemba lahlala likhona, ayisilo themba Elisha leli. Sizalibona ukuthi sike saxoxa ngalo even kubo Abraham. Babelalo ithemba lona leli ukubana kuzakulunga, kuzakwenzakala ngalindlela ngoba njengoba sithe sisungula siwela esonweni. uJehova wahle wasinikeza ithemba kuGenesis 3 verse 15 ukuthi indaba le iyakuphetha ngayiphi indlela. Abadala basendulo babelokho bebambelele kulona leli themba njengoba uyathi uyabala even amaHebheru 11 izakuchazela ukuthi bafa belethemba bengakamukeli kodwa belesiqiniselo ukuze bona lathi samukele. So asindaba entsha le indaba endala. Umaforo ngikhumbuza mfundisi imfundiso esizithola zikhona emphakathini. Kulabanye abahamba
emkhawulweni wokuthi kabalikholi iTestament elidala ngoba bathi bakholwa uJesu. Imfundiso leyeyeme kuthini uJesu ukhona kuNew Testament. Kodwa indaba evezwa ngumaforo eyethemba lokuhlengwa komhlaba ngoJesu yavezwa kuGenesis. So kusho ukuthi uAdam wayikholwa. uAbraham uJesu uthe xoxa labafundi bakhe wathi uAbraham wabona usuku lwami wathokoza. So kusho ukuthi indaba yeOld Testament ibandla esilithola eOld Testament lilethembe lifananayo ngoba bephile ngapha kwesiphambano bathenjiswa bafa bethembile ukuthi osusa isono somhlaba ngubani nguJesu. Umahluko ukuthi thina siphila ngale kwesiphambano kodwa ithemba linye yikho ubona kuOld Testament babe senza imhlatshelo. Imhlatshelo babeyikhola ukuthi kayisusi isono babekwazi ukuthi lokho kukhomba uJesu oza. So indaba leyi lithembe lidala. So ithembele kuNew Testament silithola lisambulela ukuthembe lavele lanikwe ekuqaleni. Siyabo ngaba lobuye ubufakazi obuveza ukuthi le into kasiyonto entsha sesithi ukudla lokho sesithe sakukhuluma kanti leli themba leyame kubani? Ithemba esikhuluma ngalo leyame kuJesu Kristu. Okay. Nxa sikhuluma ngempilo siyathola ukuthi umuntu angaba la impilo kodwa nxa engekho kuJesu engela Jesu ayichasiswa nje ukuthi kulempilo enaphakade. Uyabe lempilo kodwa ayikho kuJesu. So ukuba lo Jesu kusenza ukuthi sibalelwe ebantwini abalempilo enaphakade. So ithemba yesilalo ngelokuthi uJesu njoba wanqoba ulempilo yikho wavuka. Ngakho siyala silokho esibambelele. Siyayibuyela kundlela ufundwa ngekhanda uma singena kusifundo sonke ngokujula kwaso. Lapha iBhayibheli thena ku 1 John 5 verse 11 lo 12 lisithi ubufakazi lobo yilobu uNkulunkulu usinike ukuphila okuphakade njalo lokhu kuphila kusendodaneni yakhe. Uverse 12 abesesithi lo olendodana yakhe ulokuphila lo ongelayo indodana kaNkulunkulu kalakho ukuphila. Mfundisi ngicela khuluma mama. Indaba ethathekisayo. Yes. Yabona indaba yempilo. Nxa sihamba sinje lo mhlobo wami umhlanga la uyabe nxa elo Jesu ulempilo engunaphakade mina nxa ngingelayo uJesu ngabe siyahamba sisonke siphila kodwa vele ngikubeke angilayo impilo. Indaba esikhuluma ngayo into esikhuluma ngokufa nokufelwa lethemba. Ithemba lisempilweni, ithemba likuJesu. Sihlobo ezithandekayo ongamukelanga uJesu leya somfihlo akalayo impilo ikuJesu yikho kulethemba ngoba thina vele sadalelwa ukuphila ingunaphakade. Kuyandithathekisa lokhu elder wami. Xa ukhuluma ngethemba kuNew Testament. Ngiphe umzekeliso kaSathane. uSathane impilo ithatha nga uNkulunkulu kodwa kala uNkulunkulu. Enjalo uzafika isikhathi sokuthi uzabhujiswa. Kube sokusithi sijayela ukulimitha nje uthando lukaMlimu silufake ebantwini abenza kuhle. Lababi impilo bayithatha kubani? kuNkulunkulu. Kodwa umahluko yikuthi kabala Jesu. Ngakho kabasoze baphile inaphakade. Asiye ku second resurrection singabuye ku first resurrection. Ababi bazavuswa baphilwe impilo. Bazaba lempilo kodwa bayabe bengela Jesu. Kube sokusithi babhujiswe. So lapha sifundisa ukuthi ithemba elikhona ukuthi kangingathi ngoba ngiyaphefumula ngithi hayi mina ngiright. Kangithi ngoba ngiyaphefumula ngenza isinqumo sokuhamba lo Jesu isono sisuswe. Kwenzela ukuthi ngibe lempilo enaphakade. Loba ngingaphila kathesi ngingakafi kathesi ngiphile. Ngibe sensithi nxa semfile uJesu abuye angivuse ifirst resurrection ngiphile inaphakade. Ivesi lethu lithi yilobo ubufakazi ukuthi mangaka uphila impilo engela kuphela. Mangaki ivesi yakho
sonke sonke siphimpile njani engela kuphela xa uthiwa yilo ubufakazi sonke siphimpile engela kuphela yikuqinisa lokho angithi kuthi ukuthi ukuzwe ifumana leyo mpilo engela kuphela nxa uthiwa siphiwe sonke kungenxa nabanye besithi bengabi la leyo mpilo engela kuphela ukukhetha kwabo all right ukukhetha kwabo ngoba umuntu nxa ekupha mfundisi ulutho ulamandla okwamukela ungamukeli kunjani so yikho kufithizelwa ngubuthalent laphana ukuthi kufanele ukuthi umuntu angathi athathe isinqumo sokuthi la nxa ephile kokuphefumula kodwa impilo ekuKristu uyathatha i-decision kumbe isinqumo sokuzuza leyo mpilo kuKristu. Right, asiyeni ngokujula kwesifundo sethu. Sikhangele uKorinto wokuqala ngo15 ivesi ka32. uKorinto wokuqala ngo15 ivesi ka32. Ivesi ngo32. Yeah. Ithi nxa ngalwa lezilo zeganga eEfeso ngenxa nje yabantu ngazuzani na nxa abafileyo bengavuswa kasidleni sinathe ngoba kusasa sizakufa. Siyabonga lapha senzamana ngikhangele ngale ivesi ngikhangele ithemba ngale kwale impilo antu ukuthanda ukuchila thana hayi singaphila sonke sifanane. Yes. Nxa singela Jesu siyafana nxa umyelo Jesu ngela Jesu siyafanana. Yes. Kodwa sihambe sengale kovuko. Yes. Yeah. Sekhala ukufa kwesibili. Silethemba bani ngale kwempilo nxa silalele leli verse. Othi ngibuze lo mbuzo. Kulambali bani empilweni zethu maqondana lempilo yomuntu na siqala ngokukhangela abalobi besiGreek asiqale sikhayele baletha uHerodotus umlobi ngesizwe esihle umlobi ekhuluma ngesililo somntwana uthi wayethi umntwana nxa esanda ukuzalwa kulobona kube celebration uhle ubezani kube lesililo esimangalisayo bathi umntwana ozalwe ukuhlupheka emhlabeni wezinhlupho lakho konke abanye abalobi bathi bona kungani kumele uphile wena uvele uzangcwatshwa uzakuhlupheka na abanye labathi abanye bakhangele ngempilo ukubana impilo enjani iyize azathi ngangcono ngithathe impilo yami impilo enjani iyize sonke siyazi ukubana singeze siphilele siphile njani kodwa ekugcineni okufa kwesilindele into esiyaziyo sonke lokho yikho okwenza impilo yethu igcwale ezinhlungu lobunzima silethemba bani ke kuJesu Kristu maqondana lokufa lokuvuka ngaphandle kwalokho singaba lelithemba futhi elidla kulokho yini ithemba akula ukwedlula ukufa lokuvuka kukaJesu nxa singakhipha ukuvuka kukaJesu njengoba sike sakhuluma kuviki edlulileyo ukholo lwethu luba yize neze uthe loba lapho Paul uthi siba ngabantu abahawulisayo kakhulu right nxa kuyikuthi akulavuko nxa kuyikuthi uJesu wafa wangavuki akulathemba asila sizathu sokukhonza asila sizathu sokuphila ngoba uJesu yena oyimpilo esike samthinta lapha ukuthi kuye yikho kukhona impilo nxa singamsusa akula sizathu sokuthi siphile mfundisi akula sizathu sokuthi siqhubeke ngayo impilo enguletha yilokho yikubana ithemba lethu likuKristu owafayo wavuka olempilo lathi sinje siba lethemba lokuvuka ngoba uJesu esimlandelayo ingqabutho kithi la nguye owafayo wavuka uyaphila ngembale ngebaleyo akukho kuvuka kwabafileyo umuntu onke sasithana yekela ngizidlele ngisuthe lekusasa nyafa yasizali ukuhlupheka ngamhlaba lo onjani kungalelo lingekho lelo themba lokuvuka njalo kungaba njani empilweni zethu
ngabe wonke umuntu uphila impilo umathanda ngoba uyakwazi ukuthi ikusasa yakhe kayikho, uyakwazi ukuthi kakula kusasa. So mina ngiyakuzwisisa mfundisi ukuthi ithemba leli esilala ukuthi ngangale kwempilo yanamuhla sile inye impilo yikho kushape okulawula ukuthi namuhla ngizaphila njani, ngiziphathe njani. So yikho kuza kwenza ukuthi impilo ibe lomutsho namuhla. Singasusa ithemba leli, impilo ayila purpose, impilo ayisela njongo, impilo ayisela mutsho. So indaba ye hope le ethemba lempilo yakusasa yiyesilawulayo ukuthi kusasa silomvuzo esilawo, silempilo okufanele siyiphile kulawulina. Okwazi lokho kuthambise izigebenga zazaba abafundisi. Izaba abelders, zaba abaKristu. Otherwise ngakunjalo. Ngiyakuzwa kwakutsho. Ufuna ukuthi ndala. Yes, ithemba lethu kakhulukazi njengoba begcizelela abanye bethu uJesu Kristu. Uyabona ukuthi zonke izinto esizikhangeleyo empilweni zingangani ziphithemba but kulalapha ezicina khona, ezitshabalala khona. But amandla kaJesu nxa sikhuluma ngempilo, sikhuluma ngokususwa kwesono sisaphila. Ukuthi ngempela khonokho ukuthi uJesu wafa wavuka, nguye yedwa owafayo wavuka, njalo nxa sigagadlela yena, thina esiphila ngokuthi silangazelele ukususwa kwesono, siba lokubona ukuthi lezi zinto ezinye ezilamathemba acinayo kazisusi isono, kodwa amandla kaJesu asivezela ukuthi ngempela ngaye kuyahambeka kuyiwa phambili. Ungikhumbuza khona phana nti kulale indaba yona le yabantu ababeloba laba ukuthi kukhanya impilo ayilamutsho. Ayilamutsho, yes. Ebese sithi kanti ungaphilelana isikhathi eside wena ungangcwatshwa nge$10 nje ukuthi yes ukungcwaba ukukuphilisa kuyadula kakhulu, sikufide sikwenzele ka ikakhulu nxa ungumama sikulungisise ikhanda sikwenzise yonke into uyadula. So kulokuthi uzifele. So nxa impilo ingela mutsho i-emphasis elethwa lapha ukuthi hayi ukuzifela kungcono, kodwa impilo kukhona okumele kuphilelwe. Sidalelwe ukuphila engunaphakade loba sifayo. Nje memory text sitshele lapha loba sifayo nxa silo Jesu silempilo, kunenge esamele sikwenze, sisalabantu abanenge esamele sibathinte la ngendonsela yethu, kube lenguquko sidilize isigodlo sikasa. So kunenge esamele sikuphilele, impilo ilomutsho ngalo naleli themba lovuko. Amen. Kusifundela bese Korinte ngo-15 verse 12 to 19. Amen. Nxa evula lama verse uPaul uthini lapha ngobudlelwano obukhona phakathi kokuvuka kaJesu Kristu kwabafileyo lokuvuka kwethu na. Utshoni eqinisa indaba yethemba. Uthi kodwa uma kuchunyayelwa ukuthi uKristu wavuswa kwabafileyo, pho bangakutsho kanjani abanye benu ukuthi kakukho ukuvuka kwabafileyo na? Uma kungekho ukuvuka kwabafileyo, lo Kristu kavuswanga phela. Njalo uma uKristu engavuswanga, ukuchumayela kwethu kakusizi lutho, njalo lunjalo lokholo lwenu. Phezu kwalokho singatholakala singofakazi bamanga ngoNkulunkulu, ngoba sifakaze ngoNkulunkulu ukuthi wavusa uKristu kwabafileyo, kodwa kamvusanga uma ngempela abafileyo bengavuswa. Verse 16. Uma abafileyo bengavuswanga, ngakho lo Kristu kavuswanga. Uma uKristu engavuswanga, ukholo lwenu luyize, lilokhu lisezonweni zenu. Lalabo abafa bekuKristu balahlekile phela. Uma sithembele kuKristu kulokhu kuphila kuphela, sizazwela usizi kakhulu kulabantu bonke. Kufana lo mtshado. Abantu abachadayo kuthiwa sebenyamanye. Uma bengekho nyamanye kuthi ukuthi kabachadanga. So kabasayehlukaniseki lapha. Kubuya ke ekufeni kwethu. Nxa kuyikuthi uKristu kavuka, lathi siyabe singasoze sivuka. Lokhu kakwehlukanise ukuthi njengoba uKristu wavuka, lathi sizavuka. And lokhu kakwehlukanise nxa sisala ukuthi uKristu wavuka,
kuthi ukuthi siyabe sisala lokuthi sizavuka kodwa nxa sivuma sikumemeza njengamaKristu ukuthi uKristu wavuka silethemba elokuthi lathi sizavuka kube sokusiletha ke umcabango lo ukuthi kulabanye abafelwayo kube mnyama phambili lasemuva lasemaceleni aswele lokuthi angathi ngoba uyakwazi ukuthi uKristu bengekho empilweni yakhe ngakho ke kakula muntu ongavusa lo muntu umuntu ophile engela siKristu sithi izikhathi eziningi engela Kristu izikhathi eziningi uyabe kade ugcizelela isimina nje phela nxa ungela Kristu senza konke kungayi udumo kuJesu so ngoba uyakwazi ukuthi wena kawulamandla okuvusa lo muntu kuba lokuchabalala kwempilo kodwa nxa kade ukuthemba kuJesu uyakwazi ukuthi uKristu wavuka uyabukwazi ukuthi uzamvusa lo yikho okusipha ukuqina njengamaKristu umaforo kuvike ephelele umfundisi uke wathinta indaba yokuthi singasusa indaba yovuko lukaKristu yikho kutsho umpostoli Paul kakuselavangeli kakulathemba kasithuleni kasinga ama-church kawavalwe so indaba yesiKristu kumbe ukukholwa umkantsho kuvelile kuvike phele umkantsho wesiKristu indaba yokuvuka kukaKristu ngoba nxa sivuma ukuthi uKristu uvukile sivuma ukuthi lathi sizavuka ngalawo mandla lathi nxa sivuswa siphiwe impilo eyathenjiswayo so singavele sisusa ukufa kukaKristu ithemba kalisekho njalo ngicabanga ukuthi kulezinye inkolo enyake ngizwe kukhulunywa ngokuthi umuntu esiyabe simkholwa ukuthi uyomi phakathi kwethu loNkulunkulu bafa kabavukanga so ngiyayicabanga inkolo yakho ukuthi kayilathemba mfundisi nxa sisithi nxa uKristu engavukanga hayi ama-church awavalwe kutsho ukuthi lezo nkolo zisengozini ngoba nxa kuyikuthi kakuvukwanga vele inkolo zakhona zilethe impilo ethandabuzisayo so lokho kuveza kwenza ukholo lolu lube lugugu elingakanani nxa usukuzwisisile ukuthi hayi ukuvuka kaKristu kuqakathekile empilweni yakho kukwenza ulondoloze njani ukholo lwakho ulugagadlele njani ukholo lwakho nxa kuyilelo themba lakho lo ngumbuzo emfisibana siziphelele sodwa yes akusifundele uJohn 14 verse 1 kusiya ku3 eJohane 14 ivesi ngo1 kusiya ku3 ithi inhliziyo zenu kazingakhathazeki thembani kuNkulunkulu thembani njalo lakimi emzini kaBaba kulezindlu ezinengi aluba kungenjalo ngabe ngalitshela ngiyakhona ukuyalilungisela indawo verse 3 njalo nxa sengiyile ukulilungisela indawo ngizabuya ngizolithatha ukuze libe lami ukuze lani libe lapho engikhona lami ngizakuza njalo nasi isithembiso kulomnye umlobi wayechasisa leli ivesi ukuthi leli vesi lilotshwa kanje uJesu uwayevamile ubona asebenzise izinto ezijwayelekileyo ukuze abachasisele into ezinjani afisa wona bazazi kusiko lesiJuda kwakuthi nxa ijaha sesiyathatha lihambe liyemthathweni liyethatha lentombi kodwa liyabe lingakhanga indlu engavele akhe amina engavele qeda ukushada useyitshela intombi ukuthi hayi intombi akungixolele kancane mina labakhaphi bami sabuyela ngekhaya siye kwakha ngingaqeda ukwakha ngizakuza njalo ngikuthathe ukuze lapho engikhona la ube njani ube khona njalo kulapho usukela khona lezi zindawo nxa esechonjana ke uzahamba ekwakha pho uKristu lapho uthana hayi mina kangifani lani izindlu kudala zinjani zikhona enza kwenza ukubuya futhi sekudlule iminyaka ezinkulungwane ezimbili 2000 uJesu wathembisa ngokuza kwakhe kukhangeleka sekuyisikhathi eside emva kokwethulwa kwalesi sithembiso singancediseka kanjani thina
kunye nabanye esikhangele lokhu ukuza kwabani okaKristu na sithembiso lalesi sithembiso okwenza ubona sikhangele ubona uKristu akuthembisa ukuza ukuthi kugcwaliseke ezimpilweni zethu silesithemba bani na. Alright, indaba le indaba engunaphakade kumbe isikhathi eside ifuna uyikhangele ikakhulu ukhangele ihubo lika 90 verse 10 usiya ku 12 ekhuluma ngeminyaka umuntu alayo emhlabeni. Uthi yena eloba lapha uthi umuntu uleminyaka engu70 nxenzelwe umusa angafika ku80 ungakhangela iminyaka yona le igcwele insizi ebese sithi eminyakeni yona leyi yikho kuphela okulesikhathi lapho okumele wenze khona ongakwenza ukuthi uhlangane loJesu ekuzeni kwakhe kwesibili. Njengoba izifundo sike sabalazo umuntu ma efayo sithe yikulala. Nxa ulele into elandelayo oza kuyibona yikuza kukaJesu. So whether ngokwesibili kumbe ngokwesithathu. So ngithi la ubufitshane besikhathi busempilweni yakho ukuthi mfundisi Mlilo since wazalwayo kuze kufike lesi sikhathi uselesikhathi esinganani. So kanengi ukuthi siyabe sikhangele embalini ukuthi isithembiso lesi saba khona nini kodwa wena uzelwe nini isikhathi olaso ukuthi wenze izinqumo eziza ku determine eternity yakho isikhathi esingani isikhathi esefitshane othembisileyo uthembekile nxa ethi ngiyeza masinyane ngimpela imasinyane iqotho uyeza masinyane. So simi siqinisekile lesi sithembiso kasoze silokhoze asoze sitshintshe kodwa futhi andikawutsho ukuthi ekufeni kwami isikhathi sesitshayile abantu abaningi babamba khona. Yakwazi ukuthi okay khuluma Miss. Okay kulento engifunda ukuthi sithatheni engle. Right. Nxa kuthiwa sokudlule iminyaka ezinkulungwane kulokho isithembiso senziwa. Kwesinye isikhathi ukudlula kwesikhathi lokuba kude kwesikhathi kungaletha ukudangala kumbe kulethe ukuphela kwamandla. Yes. Kodwa mina ngeke ngaqathanisa mfundisi ukuthi into esiyithintileyo sesithi isithembiso esakaJesu esanikwa kuAdam. Sahlala isikhathi esinganani ukuthi uJesu uzakuza eyintanga azocobodisa ikhanda lenyoka. So ungayifunda imbali yeBhayibheli ithi wahlala inkulungwane ezine 4000 years. Onoa bezala abantwana babecabanga ukuthi yibo abantwana besithembiso ngoba babecabangele babekhangela ukuthi laso sigcwaliseke masinyane. Kodwa kuthi ungafunda uGalatia 4 verse 4 uthi kodwa isikhathi sathi sesigcwaliseke uJesu wazala. So ngiyakukholwa mina mfundisi ukuthi kasingadangaliswa ikudlula kwesikhathi. Asibambeni ukuthi ilizwi likaNkulunkulu liqinisile. Ungayifunda kuPeter u2 Peter la nxa eyifaka ku verse 3 uthi nxa kuyikuthi imbali yomhlaba kaNoah yagcwaliseka ukuthi abantu bazabulawa ngamanzi abangayilalelanga intando kaNkulunkulu abeSodoma kwagcwaliseka lokhu okwethu kuzaphutha njani. So isiqiniselo sisilethayo kubalaleli ukuthi ilizwi likaNkulunkulu kalikaze liphuthe lingahlala isikhathi sibe side kodwa lokho kuphuma emlonyeni kaNkulunkulu kuyagcwaliseka isikhathi singachaya uJesu uzakuza ngokwesibili. Yes, akungifundele uzafunda uSamuel 22 verse ka7 uyefunda verse 12 le verse ka20 kodwa kuSamuel 3 verse ka11 sifumana kwalama verse sifumana sithembiso bani kugwalo lukaSambulo ngakho esikhuluma ngakho uSamuel 3 verse ka11 lithi anabheka injani ngiyeza masinyane bambisa lokho njani olapho ukuze ungamkamuntu ini umqhele wakho bheka ngiyeza masinyane asizwe la landela ama verse sifumana isithembiso khonapho. Sambulo 22 verse 7 ithi khangela ngiyeza masinyane. Right. Ubusisiwe lo ogcina amazwi esiprofeti asencwadini le. Uvesi 12 abesesithi khangelani ngiyeza masinyane. Umvuzo wami ukimi njalo umuntu wonke ngizamupha mayelana lalokho akwenzileyo. U20 uvesi 20 abesesithi yena lo ofakaza izinto lezi uthi
yebo ngiyeza masinyane. Nansi isithembiso bathandekayo. Uthi ngenjani? Ngiyeza masinyane. Yebo isithembiso sakhulunywa iminyaka edlulileyo leyana 2000 years ago. Kodwa uthi ukuza njani? Ngiyeza masinyane. Ngiyabonga ubona suthintile u2 Peter 3 verse 4. Sifumana sizathu bani kuncwadi kaPeter wesibili ngo3 verse 9 esiyimbangela yokuphuza kwakhe na. Cela aqalisele u2 Peter even uverse ngo8. Alright. Uza kusisiza ukuthi sizwisise. Alright. Yabona indlela thina sibona ngayo ayikube sibala ngayo ayikakhulu umuntu mabala. Iqalisele ku8 khona ba. U8 uthi kodwa bangani abathandekayo lingakhohlwa into le eyodwa ukuthi enkosini usuku lunjengeminyaka eyinkulungwane leminyaka eyinkulungwane injengosuku olulodwa. Uverse 9 abesesithi inkosi kayiphuzi ukugcwalisa isithembiso sayo njengokuqedisiswa ngabanye ngokuphuza iyalibekezelela ingafuni ukuba lamunye abhubhe kodwa ukuba umuntu wonke aphenduke. Ayibe mfuthi incube ungakhulu ukuthi kuJehova enxele iviki and ngoba sithi 6000 years yi6 days kuJehova ngiyekuthini ngendlela u9 abesefithizela ncube ukuthi hayi isizathu uNkulunkulu akafuni la yedwa enze njani abhubhe thina nxa singangena sibe lengqondo kaJehova powerful. Izikhathi eziningi nxa sisithi uJesu sephuzile sibala iminyaka esingayiphilanga. Yes. Asibali iminyaka esiyiphilile. Ubuyela lokho ade ukutsho. Uthi thimana ngeminyaka yakho kuzala kwakho. Alright. Simbala ngeminyaka esingayiphilanga. Anti iBhayibheli lithi uNkulunkulu ubekezelela bonke. Wena uphile 20 years kuphela uthi uJesu sephilile ngoba sephuzile ngenxa yeminyaka liyana engayiphilanga ebekezelela abanye. Ukanti ke ukuhlakanipha kokuzwisisa lo mqondo yikuthi ngesikhathi mina ngisaphila kangenze izinqumo ezitshengisa ukuthi mina ngiyafuna ukusindiswa njengoba uElder uMaforo esitshilo ngoba ingozi ekhona yikuthi mzwana ngisifa kangisela sinqumo engizasenza and the next event engizayaba ngumfakazi wayo nxa ngisifa kathesi the next uJesu ubuya the next coming minute ngoba nxa ngingafa kathesi enza kubona yikuza kaJesu edokwakuqala okwesibili kumbe sembona iJerusalem isenza njani isehla. So sisaphila lapha kasingaphi amazaba ngeminyaka esingayiphilanga kasiboneni ukuthi lesiphilileyo uThixo uyasibekezelela ngoba uyeza okwesibili akasoze ayeke. So esekuqinisa lapha ukuthi bathandekayo kasibambeni ithemba lokuthi ngiyeza futhi. Iminyaka singabi le ndaba la uthi uyazabuya ngophumnyaka njengalo umfundisi owathi yena akanaki ukuthi uJesu uza kuza nini. Kepha unaka ukuthi uyeza. Amazwi anje wena lami akuqinisa njani akuvusela njani ithemba ngokuza kwaKristu esiKristwini sakho na ufana lentombazana intombazana eqinileyo sibili kayinaka ukuthi ijaha lizayilanda nini kodwa ekunakayo ukuthi ijaha liyeza engaphila ekwazi ukuthi ijaha liyeza uzaphile ekhululekile noma lingakabuyi but engathi kumele libuye ngesikhathi esinje uzakhathazeka nxa lingasabuyanga leso sikhathi abe disappointed. So uJesu thina okumele sikunake ukuthi kasikwazi ukuthi uyabuya nini kodwa kathese ngakabuyi siyazilungiselela ukuthi nxa ebuya esifice si right. Ngicela ukuthinta something engiyinanzelelo lapha mfundisi kuPetro. uPetro uverse 9 uhle wasinika isizathu sokuthi kungani uJesu ngo2022 engakabuyi. Uthe uyasibekezelela. Yes. Funa ukuthi sonke size kuphendukeni ngoba uNkulunkulu ejonga ukuthanda umhlaba wayethanda umhlaba wonke kafisi lokuthi ubhubhe umuntu oyedwa. Sembone ngezwe inkulumo mfundisi ezeyisa ipatience
Kubekezela kukaNkulunkulu. Sikhanye sesingana kade kwachiwo manje kungaphi ukuza kwakhe. Kodwa kasikuzwisise nini balaleli ukuthi injongo kaNkulunkulu ngeyokusisindisa sonke. Okwenza ukuthi uJesu kakabuyi ukuthi wena lami sifanele ukulungisa ubudlelwano bethu la. So kasikuthatheni ukuthi it is for our own good. Ngokusenzela kahle kulokuthi sigcine sesikumokha ukuthi sokuthi ukuthi akulathembeli njalo. So isixwayiso engisilethayo ukuthi kasingeyisini ukubekezela kukaNkulunkulu kodwa kasithatheni advantage yokuthi nxa engabuyi mana mfaka indlu yami in order. Amazwi awatsho aliboni asibuyisela futhi kunjena ukufunda kwekhaya. Nxa ethi uJehova kuverse 9 uyabekezela ngoba engafuni sibhubhe. Angithi njalo ukhanda ethena yilobo ubufakazi. Sonke siphiwe ini impilo. Ongayithathi impilo kuphela nguye ongazithathelanga kodwa sonke siphiwe impilo njani engela kuphela. Akuyifundele uJohane ngo6 ivesi lika 40 uzakweqa uye ku44 lo 54 saphinda sake sixoxa ngayo le verse siya phambili. uJohane ngo6 ivesi ngo40 ithi ngokuba intando kaNkulunkulu iyukuthi bonke abakhangela endodaneni bakholwe kuyo bazakuba lokuphila okungapheliyo. Njalo ngizabavusa ngosuku lokucina. Sizabuya kwela amavesi esiwasho lapha awafundileyo. Kodwa uma sibuyela ku verse 26 sesifika 51 kulesifundo maqondana lokunikwa ukudla kwabantu abazinkulungwane kuyasifundo bani kuleso sifundo? uJesu uthi yena kuphila uyisinkwa sokuphila. Right. Ngokunikeza abantu isinkwa wayeveza ubana yena ubanikeza impilo. uJesu uyimpilo. Nxa kulento esibambelela kiyo ithemba lethu yimpilo. So ekunikezweni isinkwa usinikeza yena uyazinikeza yena kithi ngaphandle kwakhe angeza ke ngiphile awungeza ke uphile. So kwakuqala esikufumanayo lapha na ukuthi uJesu nguye oyimpilo. Impilo futhi njani uyasinikeza ivela kuye. Yes. Kulamandla lokho. Uzananzelela ukuthi ungazudle isinkwa lese sisidlayo kawuzuze kuthula enhlizweni. Uyasutha kuphela isisu kodwa nxa ulama stress okuwo kapheli ngokuthi sudlile. So Jesu nxa esithi ngisinkwa sokuphila uthi ukuthi labo abamamukelayo uyabapha besaphila ukuthula enhlizweni. Nxa bengena kuma problems balalo abangakhalela kuye onguye isinkwa onguye impilo abesebapha ukuthula phakathi kwama problems. So impilo eternal life kayiqalele kufeni kwethu. Qala sisaphila ukuthi siphila siphiwe ukuthula abanye abangelakho abangela Jesu. Kube sokusithi singafa physically siphiwe impilo. Sikhangela amavesi la entheka abale u40 lo 44 lo 54 ukuntshumayelo yakhe yiziphi izizathu ezintathu ezibalulekileyo azithintayo mayelana lempilo engunaphakade zona zokanye zimveza njengoNkulunkulu iziphi izizathu ezintathu eziqanjiweyo lapha. Isizathu sokuqala umloba siletha lapha mfundisi ukuthi impilo ephakade itholakala kuphela kuJesu. Isifundo sokuqala umcijo wokuqala esiwutholayo abe sesinika ukuthi lowo okholwa kimi ulempilo. Ngiyakuphoint uncubuthinti point ukuthi hayi impilo yakhona kayisiyo yakusasa kuphela kodwa ukusebenza ukuthi okholwa kimi nini kathesi ngiza. So kulo ukuthi kufanele samukele uJesu kathesi sinikele impilo zethu kuye siphilele yena yithi labo esizaphiwa kusasa impilo engapheliyo. Abe sesinika lapho ukuthi indaba azasinika yona kusasa yikho umuntu
azaphiwa khona okuthiwa yi-immortality. Alright. Khathesi akula muntu okuthiwa u-immortal, umuntu ukuthi akula muntu ongafiyo. So siyavuma ukuthi la nxa sifayo kodwa i-immortality ukungafi sikuphiwa kusasa and kuthenjiswa labo abakhethe ukwamukela lesi sipho singuJesu namuhla empilweni yanamuhla. Yes. Amandla esiKristu njengoba sikubala lapha asekwazini ukuthi nxa usulo Jesu kawusafanani lomuntu ongakholwa kuJesu. Wena sulalo okhalela kuye. Ma problems olawo uThixo uyawalavukisa ube lempilo, abanye abantu be-stressed belimele, wena ungaya kuThixo khulumisane layo, uyakupha ukuthula phakathi kweziphepho. Nxa ungafa abesekupha impilo enaphakathi. Siyabonga okuyabe ngikukhangele lapha yokuziveza enguye onguye ngoba LeTestamente lidala uvela eNkulunkulu ego eyimi ayinzi ndawonye. U6 verse 35 uthini? Impilo engunaphakade ifinyana ukuphela ku? Yes, uJesu wachaza wathi ngiyisinkwa sokuphila. Lo ozayo kimi kasoze afa alamba, la lo okholwa kimi kasoze aphinde ome. Kasoze aphinde ome, sesikuchazele khona. Then u54 abeseveza isiqu sokugcina senkulumo yakhe. Eveza ukuthi la nxa usufile kuzakwenzakalani? Uthi lo odla inyama yami njalo anathe igazi lami ulokuphila okungapheliyo, njalo ngizamvusa ngosuku lokucina. Ulempilo enjani? Engapheliyo. Enza njani? Ngizamvusa ngosuku lokucina. Ona la amazwi ngizamvusa ngosuku lokucina asifundisani ngodaba lokufa lokuvuka na? Okokuqala esikutholayo yikuthi abafileyo balele. Lizananzela ukuthi izifundo zethu silokho sibhoda khona phansi. Yazi amanga la aserious. Siqaphele sikhumbuzane maviki wonke. Abafileyo balele. Abaphila abakho egehena, abakho ezulwini. uJehova asivezela khona uJesu la yikuthi yena kuzaba losuku lapho azavusa abantu. Athese basalele izihlobo ezithandekayo, whether babelunge kakhulu kumbe babe ngababi njani, leli qiniso asilizwisiseni ukubana abafileyo kabazi lutho, balele lapha bakhona bamlindele usuku lovuko. Uyasho uJesu yena olempilo uthi ngiyalithembisa ngiza kumvusa. Odla inyama yami ngiza kumvusa. Ngiza kumvusa ekholwa ngiza kumvusa ekucineni. Yes. Right. Ngiyisinkwa sonjani sokuphila. Ani ulisinkwa sisidlela ubana sinjani siphile. Kodwa nithatheswa amagama athi ngizamvusa njani ekucineni ekupheleni. Asike sikhangeleni khona ekupheleni. Sizwe ukuthi sifumana themba bani futhi kuTestament Elisha nxa sesikhangela incwadi yabaseThesalonika bokuqala ngo4 evesini lika 13 sehle siye evesini lika 16 ifunda kanje ithi bazalwane kasifuni ukuba libe ngabangaziyo ngalabo abalalayo loba lidabuke njengabanye abantu abangelalo ithemba. Siyakholwa ukuthi uJesu wafa wabuye wavuka njalo. Ngalokho siyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzabavusa kanye loJesu labo asebelele kuye. Ngoba mayelana lelizwi lenkosi siyalitshela ukuthi thina esisaphilayo esatshiywayo inkosi ize ifike kasikubandulela impela labo asebelele. Ngoba inkosi uqobo lwayo iza kwehla ivela ezulwini ngelizwi elikhulu, ngelizwi lengilosi enkulu langokumemeza kwecilongo likaNkulunkulu ukuthi abafileyo kuKristu bavuke kuqala. Right, siyabonga. Nxa sikhangela incwadi yabaseThesalonika sizwisa ukuthi leli bandla lalikhangele ukuthi hayi abazasindiswa ibo bonke abafunyana benjani bephila. But sebenanzela izihlobo zisifa lapha lapha yana. Uma sifunda kusukela uThesalonika oqala ngo4 verse ka13 siya ku18 uPaul uzamana abancedise ubancedisa njani ukuthi bazwisise lindaba ngendlela enjani
eqondileyo. Kanti futhi lathi kusikhathi salamhlanje siyadingana sizwisele indaba endani ngendlela eqondileyo. Amazwi kaPaul esiwafumana kwaseThesalonika wokuqala ngo4 verse ka14 atshoni angatsho ukuthi ekuzeni kaKristu kwesibili uzakuza lemiphefumulo ayihlanganise lemizimba yona. Angatsho ukuthi umphefumulo kawubhubhi uyagcinwa endaweni ethize. Asikhangeleni amazwi kaPaul awalethayo eqondisa izindaba lezi sihlanganisa lale indaba engiyibuza manje. Amazwi kaPaul asichasisela izinto ezimbalwa. Ngithanda ukuthi ngi-encourage uqala abalaleli kanye lathi sonke silapha ukuthi kuqhakathekile ukuzwisisa indaba yokufa kanye lesimo somuntu, ngoba konke lokhu kubangelwa isimo somuntu. Abanye bakholwa ukuthi umuntu engafa uyabe engafanga, umuntu wakhona uyabe engafanga, uyahle asuke aye ezulwini. So uPaul uletha ku-addressa lapho ukuthi ayisikho ukuthi umuntu engafa uhle aye ezulwini. Umuntu engafa ulele. And akwehlukaniseki ukuthi njengoba uJesu wavuka, umuntu obekholwa kuJesu laye kumele avuke nxa uJesu esiza. So lapha siphiwa ithemba elikhulu elokuthi wonke ophilileyo wafa efela kuKristu uza kuvuka nxa uJesu esiza okwesibili. Abe sesithi emavesini afananayo, abaphilayo bazahluthulelwa ndawonye lalabo ababe sebevusiwe. Kuhlangabezwe uJesu ngaphi? Emafini. Kutshengisa sobala ukuthi bathandekayo konke okusamele ukuthi sikwenze sisaphila ngasikwenzeni sikuKristu, kuletha udumo kuKristu, kuphakamisa uKristu, kubulala isimina kodwa kukhweza uKristu, ukwenzela ukuthi asivuse nxa esesiza okwesibili. Yebo. Right, umbuzo obuzileyo ngoverse 14 mfundisi, ngicela iBhayibheli leli ngiyifunde kuhle. Indaba eku 1 Thessalonians 4 verse 14 ivesi ngu14 ngifunda lapha kwelesi Ndebele. Ithi ngoba uba sikholwa ukuthi uJesu wafa wabuye wavuka, ngokunjalo ke uNkulunkulu uzabavusa ngaye uJesu labo asebefile. Usukhulumile mfundisi ukuthi ivesi leyi kwesinye isikhathi sicabanga ukuthi uNkulunkulu uzabuya lemphefumulo. Kodwa ivesi leyi ifundisa ukuthi amandla, umpostoli Paul ukhuluma ukuthi amandla uJesu avuka ngawo yiwo amandla afananayo abalele kuKristu abazavuka ngawo. Ingozi balaleli eyokwamukela imfundiso yokuthi umuntu angafa uyezulwini ngiyibona ingozi kakhulu, ngoba ihle yesule imfundiso yokuvuka kwabafileyo njalo yesula imfundiso yokuza kwesibili kukaJesu. So usathane usemsebenzini wokumelana lelizwi likaNkulunkulu. Singavele sivume ukuthi abalalayo bethu bayezulwini kule njongo bani ukuthi uKristu aze? Ngoba ivesi esiyifunde kuJohn 14 uvesi ngu3 uthe ngizakuza ngizolithatha, kusitsho ukuthi silapha sizothathwa silapha. So asiqapheleni inkohliso yokuthi abantu bengafa bayezulwini, ngoba kuhle kudilize imfundiso yonke lethwa iBhayibheli. Yikho umpostoli Paul esezegcizelele ethi inkosi uqobo ngokwayo iyakwethu. No, akusoze kube yisiprofeti mfundisi, into liyakwenzakala literally manqamu. Yikho ingilosi ezabona uJesu esenyuka zathi bafundi limeleni likhangele phezulu, uJesu limbona ngoba babengekho kutrans, babengekho komunye umuntu, babengekho emboneni, kwakuliterally bebona uJesu esenyuka. Wathi uzakuza ngendlela efanana. Abe sesithi lapha kuyakhala uphondo, kuthi ukuthi indlebe zethu zizakuza ukuthi la kulolutho solusenzakala. So kasingakhohliswani ngalutho ukuthi ukuza kaJesu kuza kuba njani. Sibona wayaqondisa nje basokulethiwe lapha imfundiso eyayisikhona. Into lesimesizwe ukuthi uSathane ugangile nxa kulento afuna ukuyiphambanisa kuzizukulwane zonke ukuthi nxa kuleqiniso alifake ijefu yakhe
aphambanisa kuthiwa ibandla leli laseThesalonike base bekholwa ukuthi hayi uza kuthola abanye bethu bephila vele nxa kuthiwa ukuza kwakhe. So yikho okuyabe kuqondiswa ikuthola uPaul nxa ekhuluma kwabaseThesalonike labaseKorinte ethi amfuni lisale lingazi mayelana ngabathile ngabafile ngifuna lihlale likwazi. So lathi ngokufanayo nxa kule subject umlimi afuna sibe alert sihlale siyazi ngeyona leyi yabafilelo ukuthi kwenzakalani ngoba ekugcineni siza kurojwa khona lapho. Sifuna ukuyiqinisa le ndaba ngokukhangela abaseKorinte ngo-15 verse nga-51 so 55 sesikhangela ukuthi kuyini oza kuthatha indawo emzimbeni womuntu kuyini oza kwenzakala kodwa nxa eyilungisele ubona ayifundele ivesi ngifisa ubona ngithi wena ithemba lovuko lokuqina laletha induduzo kakhulu ebantwini baseThesalonika nxa uJesu uPaul sebachasisela lelo themba elifananayo kalibe induduzo lakithi yikho thana nxa selizwisisa ukuthi uza kubavusa abafileyo icilongo liza kukhala ucina ngevesi ka-18 ngakho ke duduzana njani ngalamazwi akulanto akududuza ngcono njengokwathi ofileyo wakho uza kuvuka ngesikhathi esilandelayo kanti uzavuka lesimo esinjani akumbalela amavesi uvesi 51 abaseKorinte bokuqala ngo-15 lalelani ngilitshela imfihlakalo right kasikufa sonke kodwa sonke sizaguqulwa ngesikhatshana ngokucwayiza kwelihlo ecilongo lokucina ngoba icilongo lizakhala abafileyo bazavuswa bengabolanga njalo thina sizaguqulwa ngoba okubolayo kumele kuzigqokiswe ukungaboli lokufayo ngokungafiyo. Bamba khonapho uthi ngesikhatshana ngokucwazwa kanjani kwelihlo sizanjani sizaguqulwa. Imfihlakalo bani yena leyo echazwa lapho imfihlakalo bani echazwa nguPaul lapho kukhona into yokuqala ngo-15 verse 51 kambe kungatsho ukuthi okuhlwithwa lokho okwabangcwele kuzakwenzakala ensitha na uphakathi kwebhasi yachayela enqesi khona basiphakathi kokufunda umlilo kudala kasambona sebona ngempahla sezisele khona kansekho yimfihlakalo leza okukhulunywa ngayo bathandikani labo uzakuthathwa khona uyezulwini imfundiso leyi okay khuluma imfundiso leyi ngesikhiwa bathi secret rapture ukuthi kuzaba lethuba ezinsukwini zokucina lapho uNkulunkulu azabe ethatha khona ensitha ethatha abangcwele siphonga usala sesibona isudu kaNcube lapha uNcube sehambi kodwa imfihlakalo engiyizwayo lapha uApostle Paul akhuluma ngayo ukuthi imfihlakalo yokuqala ukuthi ngokucwayiza kwelihlo ngicabanga ukuthi indlela uApostle Paul aletha ayethula ngakho ukuthi kulamandla aphezulu kwamandla esiwajwayeleyo azakwenza izinto lezi ekupheleni kwesikhathi ukuthi kungabonakala ukuthi njani abantu bazabe sebenikwe imizimba emitsha esike sakhuluma ngayo evikini ephele uthi uJohn Theka sikwazi ukuthi siza kuba njani kodwa siyafana loJesu so silemfihlakalo yokuguqulwa kwalabo abangcwele abatholakala bephila alright sibe sesiba lemfihlakalo otherwise siyavumelana ukuthi sonke sithwele ukufa kokhele sona njani yokufa right siyaguqula lalela yes imfihlakalo yesibili engiyizuzayo la ukuthi abafileyo kuKristu lana uJesu akhuluma sithi okholwa kimi lanxa efayo uzaphinda phile yibo lapho so uthi abafileyo kuKristu bavuswa bengela kubola yiyo lesike sayithinta ukuthi kulapha abantu abazanikwa khona okuthiwa yiimmortality so uNkulunkulu uveza imfihlakalo yokuthi abafileyo kuKristu bazavuswa bengabolanga baphiwe imizimba emitsha abaphilayo bethembe uKristu baguqulwa kanye uthi bahlangabeza inkosi kanti ngale kuThesalonika ikuthweni kuthiwa sesikanjani asizikubandulela and right lesikhathi okwenzakala ngayo lokho simele sikunanzelele kuqhatheke kakhulu asonto ethatha isikhathi eside kuthiwa ngokucwayiza kweso so kuyasincedisa njengoba ngeke ngatsho ukuthi uSathane ugangile kumfundiso zonke uyadinga into yabiqondile
i-rapture le iza kuba khona kodwa ayikuba yimfihlakalo anti yakubona ngamadu la ngendlela okwenzakala ngayo uyahlanganisa dilute bazalwane asibuyeleni ezwini lenkosi sitatitshe ilizwi sizwe ukuthi umlimi uyabetheni licacile kuclear ukuthi vele kuyini okuyakwenzakala okuqhakathekileyo ozayo uyeyakuza ezothatha abayenzileyo intando yakhe ukuthathwa kwabantu akuseke kwekele so ozayo lo uzamgceke amehlonka kanjani azakumbona kanti uMateyu 24 verse ka31 iyathi ukuthi ingilosi ziza kuba lengcenye ezothi ziyenze ingcenye bani naleyo ezakwenza izingilosi okwenza kudilize umcabango wokuhlwithwa nsitha ingilosi ziyakugijima ziye kumakhona wonke omhlaba zincedise abantu bevuka zisamukela othi silobelayo lapha ungabala uGreat Controversy page 645 right uthi ingilosi ziyakuthwala ingane ezincane zibase kubazali babo azinye ingane zafa uyazi usathana ulesihluku uyazi uyabulala kunyeka umntwana kusakuncane kungazilutha abulale kodwa kuthiwa ingilosi ziyabevuswa zibathathe zibase kubonina abazalabonina hayi usuku lo luyakuba mnandi ngiyafisa ukuba kulo lawo mlaleli ngifisa ukuba singahlanganela kulo sithole yilo ithemba elibusekile yilithemba esilikhangeleleyo nyembezi zonke zesuku umugca lo yiwo ongigcina mina ngilenkambo enjalo ukuthi umntwana oke walahleka walala so ithemba leli yilo elisigcina sikhangele kuJesu sibambelela ngoba sikhangela ukuthi mhla siyavuswayo abancane bethu abantwana bethu abalalayo ingilosi zizasiqhubela silalelo themba yikho futhi okusikhuthaza ngifuna ukukhuthaza umama owalahlekelwayo ngifuna ukukhuthaza umuntu osekwalahlekelwa ngothandekayo asibambelini sifundile ukuthi kulobufakazi obupheleleyo lokuthi uJesu uvukile amandla uJesu avuke ngawo yiyo esizavuka ngawo yiyo esizavuselwa ngawo abethu abathandekayo siyawasana inkosi ngakuqinisa dadewethu sonke siphile lo suku lokuba sihlanganiswe njalo okuphakade lezihlobo zethu ungatsho igama lakho lokugcina ithemba lethu lisekuzeni kukaJesu Kristu siyabonga ngakho kasilungiseleleni ngokugxila ngakuye isono sisuswe sisaphila uyeza ozayo amen othi ngikhuthaze kubalaleli asihleni silungile bona siyebala isifundo esilandelayo labe siyathatha khona imibhalo engani yaphikisana labe yazusa khona indaba ezibuhlungu ezikhuluma ngabo Lazarus onothileyo lalwana ongumyanga lokunye okunengi okuhlukuluza abantu lesi sifundo isibana sonke nxa siyangena kuso sibe sesibalile sasilindela kodwa kwamanje bambani ithemba leTestamente Elisha elokuza kwesibili kaKristu siyabonga sihlobo esithandekayo umlimangana ngasisiza lapho sikhona sibambelele kulona leli themba ozayo uyeza akayikulibala lokho singakukhohlwa asitatitsheni ilizwi simele iqiniso sihlole imibhalo ngoba konke kucacile ezwini lenkosi asibende thuba lomthandazo babo sezulwini siyabonga njalo isifundo salona leli viki esikucelayo kwana isifundo lesi sizwakale senze sicace kithi sithanda ukubana ubulembu lobo bulethwa nguSathani bususwe sizwisise kucace konke sisize Jehova sibambelele sigagadlele kulona leli themba lapho kuya kuvushwa khona abangcwele sihlanganele labethu abalalayo kude Jehova sicela ukubana kungasiphunyuki lokho masinya nxa uqha isibhakabhaka uzothatha benze intando yakho lathi siyakhulekela ubana sibe kulelo qula labantu abazakuguqulwa sihlanganela lawe emafini ngumthandazo wethu okukholwa ngameni kaJesu Kristu yakhuleka amen amen